Becak na. Mengapa kemari sentaga? Ayo. Saya tahu ang anak dia ditinju dia anak ang. Ya le dia ang. Dak baja ya anak ang tak ada. Kali anak dia ang ah. Ang sangko dak bagi makan anak dia ang. Banyak. Kalau ada yang jo menyanyilan orang. Tanya dua masalahnya. Ang tanyon ka nang do. Asa bo anak dia ditinju. Imbaw anak ang. Jadi, Kun, mari yang. Apa? Kun tenju penjaga. Yo, awas na main tadi dia lihat lereng Sana salah yang. Tapi anak dia menangi dia anak ang. Nang lu nang biasa ba babonjon sejak kene. Kamu jo ang. Mangku pelipi. Zaman nyecek yang lain anak lu ndak bajai. Nak bajai ba anak den dang. Ang sangku ang ge kodo den dang. Den nak samu jang den mang. Ang yo. Sawa ang jo labi jaga dai dang. Sana dia adanya nampak ang. Ang sendiri penjual roto posoko.